iryavuzwe riratashye none ahangaha breaking news. Uvira Wazalendo batangiye gusubiranamo none rwa rugamba ntago ari M23 iza kurwana gusa, ahubwo ndabona na coalition ari iza kurwana. Wazalendo ti nitwe tuguma muri Uvira, ntago mukura za barriere zacu turiraho muri bino bice. Ubu tuvugana FRDC Wazalendo na FDNB bari gusubiranamo rwabuze gica, bari guhangana bo ubwabo, bisa nkaho ino ntambara tayari bamaze kuyigira iyabo. No kuvuga ngo FRDC yashatse gukuraho bano barwanyi ba Wazalendo bafatanyije urugamba rwo kurwanya M23, bababuza gushinga amabariyeri, babakura muri axe zimwe babajyana mu zindi, ariko axe babajyanagamo bisa nkaho ari z'amashyamba. Izi z'amashyamba rero abana Wazalendo bakaba nabo banze kuzijyamo, bita biba ngombwa yuko basubiranamo. Ubu tuvugana ndaje mbabwire tumwe mu duce M23 yigaruriye neza cyane mu buryo bukomeye cyane. Ngiye kubibabwira uko byifashe byose. Wowe nta kindi kintu musaba usibye kugira gute kunganzira kuri subscribe. Hanyuma amakuru ari kungeraho aravuga mu duce tugeze muri tubiri twabaye tombe twigaruwe n'utwe wa M23, na agace kitwa Muramba ndetse nakandi kitwa Kaniro, twose twabaye tombe. Akandi gace kitwa Shabunda nako kari kwinjirwa, naho Wazalendo nyine muri Uvira nabo batangiye kugira gute, batangiye kugenda basubiranamo mu buryo bukomeye cyane. So murumva ko mfite amakuru menshi cyane, ariko ndababwira yuko urugamba rutabereye aho gusa, kuko nanga muri Ruvungi, za Katogati, za Bwegera, za n'utundi duce za Remera ndetse n'utundi duce tugeze muri 3 turi hano hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, dukomeje kugenda tuberamo urugamba. Ni hano muri Katana, ni bitero shuma bya Wazalendo, ariko kandi turaza no kunyaruka tubabwire muri Rucuro uko byifashe. Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze shuti bakunzi bara Difference TV, nizere neza ako mumeze neza cyane aho muherereye ari hose. Mbaye ikaze rero muri amakuru agezweho, amakuru yacu ya kabiri yo kuri uyu munsi n'ubundi tariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 umwaka ni 2025. Twamaze kuba twuzuza rero ibihumbi 6,600. Ndagusabye kugira ngo uyu munsi nkuko nahoze mbibabwira no mu masaha yatambutse, ndagira ngo tuze kurara twujuje abasubscribe ibihumbi 8. Byose birashoboka, ndi hamwe namwe nta kibazo. So rero ndagushimiye wowe wakanze kuri subscribe. Ndagira ngo rero twite dutangirana n'amakuru yacu, by'umwihariko amakuru yacu tuyahere ku bitero karundura byabayeho ariko byahujwe na coalition ubwayo mu guhangana kwayo. Tugiye kugenda tubigaruka. Buriya rero hari ukuntu intambara ikaba ariko bamwe bakabiprofitiramo. Nuvuga ngo M23 yo ikomeza kugenda iprofitira mu kurwana kwa coalition ziri guhangana nabo. Sinzi icyo kintu niba muri kucyumva. Niba M23 tiri guhangana n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta Kinshasa, Wazalendo, FDNB ndetse na Wazalendo na bano bacashuro banya Colombia, ubu tuvugana bano bose bakaba bahugiye ku mirwano ikomeje guhuza Wazalendo ndetse na FRDC, aho rero bari kurwanira mu bice biri hano hafi neza no ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bapfuye ko hari amabuye yinjijwe mu buryo butemewe n'amategeko, ariko kandi akaba amabuye agiye gucuruzwa ku ruhande, amabuye atazwi na leta. Abangaba rero biravuga ko batangiye kurwana kuva mu masaha 11 za mu gitondo, bwo ni mu kanya gato yakatambutse, bakaba bagejeje mu kanya ku isaha ya 4 bari guhangana. Imirwano yakomeye kugeza ubwo uwo bita Jean-Jacques Prusa, uyu nguyu akaba guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ariko uyoboye ari mu buhungiro. Uyu mugabo rero niwe biri kuvuga yuko yaje guhosha ino ntambara, agerageza guhuza impande zombi zihanganye kugira ngo bumvikane, babanze ngo basobanukirwe neza ko uwo bahanganye nawe ari M23, ahubwo bo ubwabo badahanganye. So ibyo byose rero bikaba nk'ibintu biri kuba bigaragaza neza ko M23 isa nkaho ari iri kugenda ngiteza ngo umwiryane ngo muri bano barwanye cyangwa se bahanganye nabo, ngo kugira ngo M23 ikomeze igenda itinza urugamba, ari nako inarworoshya ngo bikorera n'ubutasi neza. Bikavuga ko kandi ngo harimo abatasi bageze muri 10 n'abandi ba M23 babarizwa muri kino gice cya za Uvira, akaba ari bo bamaze iminsi bakora ama operation akomeye cyane, by'umwihariko agamije kugira gutesha umutwe bano basirikare n'ubundi barwana ku ruhande rwa Leta Kinshasa. Ibyo ngibyo rero bikagaragara cyangwa se bikagaragaza neza ko uyu mutwe wa 23
ukomeje kugenda ugaragaza imbaraga zidasanzwe mu bijyanye no kuba bakigarura uduce twinshi cyane tubarizwa hano muri Uvira. Hanyuma ndagira ngo tuve kuri aba Wazalendo tugaruke kuri operasiyo zikomeye cyane ndetse n'ubutekamutwe buhambaye bukomeje gukorwa na M23. So munyemerere mbabwire cyangwa se muze kwihangana wenda bitewe n'ibyo ngiye kubabwira mushobora gusanga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi atari byiza, gusa bano barwanyi ba M23 ngo bakomeje kwicwa, barashinjwa ubwicanyi ngo bukomeye cyane bakomeje gukorera coalition n'ubundi bahanganye. Barashinjwa kwica abasirikare 8 icyarimwe ba FARDC ngo ubwo bari barimo bitambukira kandi batabagabyeho ibitero. Abangaba ngo bishwe ku munsi w'ejo tariki ya 7 z'uku kwezi kwa 8 ku isaha ya saa 12 z'umugoroba nibwo bishwe. Bano basirikare ngo bageze ku 8 ngo bari bava hafi nano za Kiriba barimo bazamuka berekeza he za Runingo, kandi Runingo kakaba kamwe mu gace n'ubundi kabarizwamo bano barwanyi ba M23. Hanyuma ngo baje kubabona rero babaciye muri humye, nta kindi kintu bano barwanyi ba M23 bakoze gusibye kwita babivugana. Ibi ngibi rero bikaba bimwe mu birego bikomeje kuzamurwa kuri umutwe wa M23. Andi makuru kandi akavuga ko bano barwanyi ba M23 hano muri kano gace ka Runingo uwo munsi n'ubundi bari bagabweho ibitero karundura by'umwihariko bigizwe mu ruhande n'abacashuro bano b'Abanyakolombia babarizwa muri zira axe. Akaba ariyo ngo mpamvu nyamukuru ngo bashobora kuba barivuganye tena bakanica abo basirikare n'ubundi bano basirikare ba FARDC bageze ku 8 bishwe bakaba bagaragaye ari imirambo mu masaha ya mu gitondo. Uyu mutwe w'inyeshyamba M23 kandi ushinjwa kurwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Andi makuru awuvugwaho avuga ko kandi nanone hari bitero bishyashya byabayeho uyu munsi mu masaha mu gitondo byagabwe na coalition ingabo z'u Burundi zagabye ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe witwara gisirikare wa M23. Babagabaho ibitero hano mu gace kitwa Ruvungi agaherere hafi n'akandi gace kitwa Bwegera mu bumoso bwa Katogota. Ahangare bakaba hagabwemo ibitero kugira ngo barebe niba basubiza uno mutwe wa M23 inyuma, ariko n'ubundi bikarangira byanze bitewe nuko uyu mutwe nyine wabaye nkukanira ntibyakunda mu buryo babishakagamo ntibyaza kuba ariko bigira gute bigenda. Hanyuma kandi nanone amakuru akavuga ko bano basirikare b'u Burundi bagerageze ibyo bitero ariko bigasiga ntacyo bitanze, kuko ku ruhande rwa coalition n'ubundi bagize gute bakubiswe n'ubundi basubira inyuma. Andi makuru kandi ndi kugenda nkurura avugwa mu Minembwe, muri axe zo mu Minembwe ahabarizwa bano basore batwirwaneho bamaze iminsi nabo bahangana na bano barwanyi ba Wazalendo ndetse n'abano babiyozi bishambuke bano bo kwa Ngoma Nzito. Abangaba rero biravuga yuko uwitwa Ngoma Nzito nyuma yuko ku munsi w'ejo byakekwaga yuko ashobora kuba yariciwe mu mujyi Uvira ndetse yiciyamwe n'ura mu sirikare witwa Ndizeye wo mu general wo mu gisirikare cy'u Burundi. Ariko uyu mugabo bikaba byaje kurangira dusanze ari muzima cyane kuko yararimo anapanga operasiyo zikomeye cyane by'umwihariko hano muri zino axe. Amakuru kandi ari kongeraho namaze kuba nkurura mu gace gakomeye cyane n'undi kari kuberamo urugamba by'umwihariko kano gace gaherera hano muri za Bavira no muri secteur ya Bavira hano hafi usa n'ushaka kwinjira muri za Warungu by'umwihariko kano gace kitwa Mulongwe nako kaberemo urugamba rukomeye cyane, ariko rukaba urugamba rwahuje M23 ndetse n'abantu barwanya. Iyo ni breaking news nari mvuye hano ngiye mu Minembwe ntababwiye, ubwo ndagira ngo mpite mbona uko ninjira mu Minembwe. Hanga rero muri secteur ya Bavira hakaba harimo uduce tugeze muri 6, ariko tuno duce 6 twose tukaba turi kuberamo urugamba aritwo M23 turi kugenda ihanganiramo na coalition. So hari amakuru mushobora kuza kumva avuga ko M23 ashobora kuba barasema abasirikare babo 3, ariko ndabambaye mbibasobanuriye kugira nimugiraho mu byumva mumenye neza cyane ko ibyo ari bihuha bya Wazalendo, kuko nta musirikare wabano barwanyi ba M23 wigeze ugira gute wigeze uraswa. Andi makuru mfite tuvuye muri zo axe twerekeje mu Minembwe n'ubundi tugiye kugaruka ahitwa ku Kijombo. Babwire ko hano ku Kijombo nta bitero byigeze bihaba. Ku Kijombo nta bitero byahabaye uyu munsi, gusa mu masaha mugoroba ku munsi w'ejo tariki ya 7 mu ijoro rishyira ryo kuri iyi tariki ya 8 n'ubundi ryo kuri uyu munsi turimo, ngo habaye ibitero bitunguranye byagabwe mu basivile hanga neza ku Kijombo neza hano ku Ndondo. Ahangaha bahagabye igitero, ni coalition yagabye igitero kuri bano barwanyi n'ubundi batwirwaneho
ngo barebe niba babakubita, ariko n'ubundi biza kurangira bitabagendekeye neza cyane nk'uburyo kibabishakagamo, ahubwo barakubitwa babahindura nabi cyane, ibintu bibabaho ari bibaya sana cyangwa se bibabera bibi cyane. Hanyuma amakuru aravuga ko kandi bano barwanyi n'ubundi ba M23 nabo bagize gutya bahita basesekara muzira axe z'Umurenge, aho rero biri kuvuga yuko Wazalendo FDNB batangiye guhunga bahungira no mu mamwaye plateau ndetse n'amaho plateau ya Zamfizi ndetse na Zamwenga, basubira inyuma basa n'aberekeza za Uvira ahari bagenzi babo. Ibi biri kuba mu gihe hari inzira yafunzwe cyangwa se yakatinzwe n'uyu mutwe wa 23 yerekeza muri zira axe n'ubundi zibarizwamo bano basirikare. Kamakuru dufite amwe avuga ko bano basirikare nta n'ibikoresho bagifite bitewe nuko nta raforo babona, kandi aho zakabaye nyine zituruka hakaba harafunzwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ibi rero bikaba bikomeje kugaragaza iki? Bikomeje kugaragaza itsinzi ikomeye cyane kuri uyu mutwe witwara gisirikare wa M23 ukomeje kugenda ugaragaza imbaraga zidasanzwe mu guhangana na leta ya Kinshasa, aho rero izi mpande zombi zananiwe kumvikana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi umuntu yari kubirebesha amaso yiwe muri rusange cyangwa ukanabitekereza ukwawe, ubona ko no mutwe w'inyeshyamba wa M23 bimwe na rimwe ibyo bavuga usanga ari ukuri, nk'uko bavuga ati twari twiyemeje kunyura mu nzira y'ibiganiro, ariko inzira y'ibiganiro ntiyigeze igira gute, ntiyigeze yubahirizwa. Ibi rero ndababwira ukuri ko byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nkaba nkomeje kugenda bikurikirana neza cyane gatanu kagenzi kako uko biza kuba byitwara. Ese M23 iraza kuhagoboka ibe yatabara abantu barwanyi batwirwaneho, ko mbona ibitero byamaze kuba byitegura ari byinshi cyane bishobora kuza kugabwa kuri bano barwanyi batwirwaneho, bikaza kurangira bamwe muri bo bahasize ubuzima. Reka rero dutegereze tuze kureba niba intare za Sarambwe zibuze kugira gute kuza kuba azihagera neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. So ndagira ngo rero twinjire no mu tundi duce tugiye dutandukanye, utwo duce tudurangirizaho, hanyuma tugaruke gatoya mu gace kitwa Bwegera. Ahangaha ni muri hano neza hafi naho bitazasange. Aka gace kitwa Bwegera bivugwa ko gafungiramyemo ingabo z'u Burundi zirenga 8 zafashwe n'umutwe w'inyeshyamba M23 mirwano yabahuzaga ya Bwegera ndetse na Ruvungi ku munsi w'ejo ubwo bafatiraga abageze muri 2. So byose rero ngira ngo birumvikana ko byakomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane by'umwariko ajyanye n'uru rugamba ndi kugenda mbagezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Aravuga ngo iki ugiye ko yose kugenda uyasobanukirwa. Hanyuma aravuga ko haravugwa ibitero bikomeye cyane by'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa byagabwe kuri M23 ahantu bita muri Karehe. Hano muri Karehe rero naho akaba haberemo ibitero bikomeye cyane byagabwe kuri no mutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Ibi bitero byabayeho byari bigamije ngo kwigarurira Kavumu ndetse na Satre ya Kavumu no gukura M23 mu birindiro byose yagize gute yigaruriye. So ibi byose bikaba bigaragaza imbaraga zidasanzwe leta Kinshasa ikomeje kugenda ikoresha mu rwego rwo kugira ngo akomanyirize uno mutwe witwara gisirikare wa M23 akoresheje strategy zose zishoboka. Uyu mugabo rero ukomeje kugenda ukora iyo bwabaga kugira ngo arebe niba M23 yafatirwa ibihano kuri ishuri, noneho byamaze kuba bigira gute, byamaze kuba byemezwa ko M23 itakiri umutwe batakira abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batangiye kugenda babahindura babita amazina nkuko mwumva za DFNARU, za Al-Shabaab, za Al-Qaeda ndetse n'indi mitwe yitwara gisirikare yose idafite iki irwanira, niko M23 bashaka kuyigenza nayo ngo yitwe uko, hanyuma amahanga hagurukire kugira gute kuyirwanya, hanyuma itegekwe ive mu bice byose yagize gute yigaruriye. So ibyo byose rongera ngo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko ibintu bikomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma amakuru aravuga ngo amakuru aravuga ko nanone kuri ishuro hari ibitero bibayeho, aho bibaye muri zino ce n'ubundi ngiye kubabwira ahantu bita neza hano Karembe uri musa n'uwinjira muri za Warikare haberemo imirwano ikomeye cyane mu kanya gato gatambutse. Si wo gusa kuko nahitwa Kalonge ndetse naho humvikanyemo ibitero byabaye nk'ibitunguranye, ariko bikabaho M23 yo iba yakurikiranye ngo amakuru buriya
ngo gatanu kuri kagenzi kako ngo baba babizi uko byitwaye. Hanyuma ahantu bita Katwiguro ndetse naho bita Kiseguro, ahangaha naho hari ni hamwe mu hantu hakomeje naho kugenda humvikanamo amasasu cyangwa se urugamba rukomeye cyane n'undi ruri guhuza no mutwe witwara gisirikare wa 23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, FDLR, Wazalendo ndetse na za Maimai, aho rero zimaze kuhura n'uruva gusenya. So byose rero muracyari hamwe nanjye, ndagusaba kureba aho hasi handitse subscribe, warangiza ugakandaho kuri subscribe, hanyuma ugafungura inzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho amakuru ujye uba umwe mu bambere bahita bayakurikirana rugikubita cyangwa se akigerwaho. Hanyuma amakuru aravuga ngo iki rero, amakuru aravuga yuko ahantu bita Jiteni ndetse naho bita Gitsiro, anga ni hafi naho bita muri za teritwari za Rucuro, ahantu bita za Mubirubiru, hano naho hakomeje kugenda haberamo urugamba rukomeye cyane. So rero ndagira ngo nkushimire wowe wabashije kubana natwe mu misi yose, ukaba ukomeje kugenda ukurikirana amakuru ya La Defense TV. Anga rero niho honyine ushobora kujya ukura amakuru y'ubwino ari imbere ku rugamba ku mpande zombi zihanganye, nkajya nkubwira nyine uko byifashe. Je nitwa Pacifique, dusubire mu yandi makuru ari imbere. Bye bye.